Kusile Ngwenelo Muhle, ngiyabonga ukuthi uphinze ungiphe lithuba lokuthi ngikwethulele tindzaba lethamba embili utifunzelwa nguLindo Madlopha. Dzadzelo neminyaka lengama-24 24 ushiyeke abambe wangephansi ngemuva kwekubona bhuti labethandzana naye alenga emakabheni endlu lapho abecashe khona. Lesigameko sendeke endzaweni yaseKhana eMankayane sashiya takhamuti tishacekile. Kanti-ke ngakuletinye tindzaba kubikwa ukuthi indvodza leneminyaka lengama-44 44 ishonile ngemuva kwekuthi ishaywe kabuhlungu ngesilimato lesingadiwa umtimba wonke. Emalunga ePhalamende sekaphakamise kukhathateka ngekuvalwa kwetitolo letitsengisa tjwala emadolobheni, baphindze baveta-ke ukuthi lesinyathelo sesiphazamise kakhulu tindlela tekuphila kubantfu, futhi-ke kufanele sentiwe ngebucotfo lobukhulu ngekukhulumisana ngalokusemtsetfweni nalabo labanemabhizinisi etitolo tetjwala kanye nemalunga emmango. Sichubeka nato-ke tindzaba. Emaphoyisa aseSwatini sekabambisene nebalingani babo baseNingizimu Afrika ekufuneni basolwa lababili labafunwa mayelana nekwebiwa kwemali lenganga 1.6 million emalangeni e-Eswatini Bank kilo ligatsha lakaManzini. Labasolwa kubikwa ukuthi babonakele futhi batholakala elokishini lase-Gauteng lapho bebahlala khona. Noma-ke kunjalo kusenalabanye basolwa lababili labasafunwa kufaka ekhatsi Mzwandile Shongwe lobekasebenta kilo lelibhange phambilini kanye naThembela Philiso Ferreira wasetimbutini. Lokucale njengesicelo sekusitwa ngekulungiselwa litafula lebeliphukile kugcine sekujika kuba simo lesesabekako kumake loneminyaka lengama-72 72 lophoceleleke ukuthi atilwele ativikele endvodzeni leneminyaka lengama-38 38 lebeyiphethe busha imphocelela ukuthi bente telicansi ngenkani. Tingakho-ke maswahla mahle tindzaba lebenginiphathele tona namuhla. Ngiyafisa-ke ukuthi ngingachubeka ngihlale nawe, kepha-ke sikhatsi asisangivumeli. Ndakushiya naso simo selitulu, nichubeke nibe nelanga lelihle, nisale kahle.